slave is taught by own master yang bernama Umayyah bin Khalaf. The name is Umayyah bin Khalaf. Budak ini disiksa karena diketahui diam-diam memeluk agama Islam. The slave is tortured because he secretly have agama Islam. Siksaan demi siksaan terus dilakukan. The torture to slave was told. Sehingga sang budak merasa lelah dan letih until the slave very tired. Tetapi bibir sang budak terus bergetar. But the lips of slave menyebut asma Allah. Say Allah. Ahad, 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 Ahad. Siksaan demi siksaan terus dilakukan. The torture is happened. After the torture feel shocked and very tired. Kemudian Umayyah bin Khalaf menimpa dengan batu yang sangat besar. After that, suddenly the big stone tamed the cell. Sang budak merasa sesak dan terus gemetar. The cell very hard. Siksaan demi siksaan terus ditimpakan. The slave very have a hard torture. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq lewat. Suddenly Abu Bakar As-Siddiq come. Abu Bakar As-Siddiq berkata, Abu Bakar As-Siddiq say, "Limada?" Mengapa? Apa yang terjadi? What happened? Penduduk Mekah menjawab. The citizen of Mekah said, dia bilang, the Umayyah, dia budak yang disiksa oleh majikannya sendiri karena memeluk agama Islam. He is the slave that get tortured by all the master because he is Islam religion. Abu Bakar merasa sangat sedih. Abu Bakar feel sad. Abu Bakar berkata, Abu Bakar say, "Ya Umayyah, ya Umayyah, hentikanlah siksaanmu itu. Stop the torture. Saya akan bayar berapapun yang kamu tawarkan. I will pay you how much you want." Umayyah bin Khalaf tertawa mendengarnya. Umayyah bin Khalaf laugh. Baiklah, jika kamu menginginkannya, Abu Bakar. Okay, if you want him, Abu Bakar, bawa sini 300 dirham. Give me 300 dirham. Maka Abu Bakar pun memberikan uang itu kepada Umayyah bin Khalaf. So Abu Bakar give the money to Khalaf. Maka Bilal pun dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. So the slave get freed. So the slave get freed of Abu Bakar. Maka mulailah Abu Bakar memanggil kaum umat Islam untuk menunaikan ibadah salat. So Abu Bakar called of the Muslim to get the prayer. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله والصلاة dengan panggilan suara merdu azan tadi, maka tercatatlah dalam sejarah kebudayaan Islam yang bahwasanya Bilal bin Rabah memanggil umat Islam untuk menunaikan ibadah salat dengan suara merdunya. In the history of Islam, Bilal is the first muazzin that have a tunable voice and call umat Muslim to take a prayer. Demikianlah penampilan kisah Bilal bin Rabah pada literasi pagi ini. Terima kasih kepada kelas 3A yang sudah berperan. Thank you very much for a class of 3A. Ya, silakan ngambil posisi.